Yesu yavutse yitwa Emmanuel Imana iri kumwe natwe. Ntabwo yagize imyenda akayitwa Jesus. Oya nubundi niwe Yesu. Mu yanga muntu ye. Yesu handitsemo Emmanuel Imana iri kumwe natwe. Ntabwo Jesus dirimo. Mu ndangamyimerere. Banza wumve. None niba Yesu yaritwaga Emmanuel Imana iri kumwe natwe. Banza nitwa Gitafu. Urumva icyo kibazo kiri hehe? Oteri. Kugira ngo ujye wambara neza. Babasimu we ukaririmba wambaye zero. Umugabo yambwiye ati dore mabana uzira. Wambaye agasunga bakita ngo iki papa? Agafunga musuzi. Kandi ubonye ukuntu wafataga mikoro. Buryo uburirimba marayika arimo kuguha zero. Afite impano araririmba ariko yambaye agafunga ki? Musuzi. Yewe nari igisambo ntabwo nari ingegera. Aba bantu urama basiba imenera yo mu gipangu biba n'imyenda ku mugozi ni ingegera ntabwo ari igisambo. Ko naranguzaga miliyoni 13 commercial mu magazine atarayanjye. Nakoreshaga inama ya burugumesitiri ntiba imirenge amasegiteri 3 miliyoni 3 n'igice. Babeshya ko nzabakoreshereza umuhanda na n'ubu sindawukoresha. Nabasabye imbabazi 2008. Nararaga mu gitanda cy'umugore n'umugabo mukaza kuryama amazi. Hari n'abasaga kuryama mbere yuko baryama bakabanza bagatikagurana nkabategeza kugira ngo banze biyunga. Bamara kwiyunga nkabiba nijoro basinziriye. Ubu no muri riteraniro ntabwo naburamo batatu nabazi munsi y'igitanda cyabo. Nyoboye amabandi 73 harimo umugenzuzi n'ushinzwe discipline na secretary ufite masters n'umubitsi muri lisansi kuko twari twarize. Kumva amafaranga yahindutse impapuro telefone igahinduka isabune cyangwa ibuye. Ninjye wabikoraga. Kandi ubwo niyo naguhaga isabune nabaga nakubashye kugira ngo uzabone n'icyo umesheshe. Ubundi naguhaga igitiritiri cy'ikigori. Nari mfite imfunguzo 700 nacurishije. Nabo bashike gusa Sawuli ari muri on timpe. Abakristo nabo bari pese ate osombre. Tuzamuri biganza. Hallelujah! Bwana sifi wasa. Wowe ndeba unyitegereza. Ndeba abana. Nze nkwitegereze ntusa nk'ingagi. Yes, iyo ndeba nyine ubona ndinde. Inde. Cyangwa ubona ndi iki? Uri ingagi ahubwo ejo ndi kuki utagiye batakwisize. Bariyigize. Mama ya game over. Ni uwanja wake kaingia sasa. Game ikaisha hiyo. Sasa unala roho ingia. Nkwambitse impeta y'urukundo nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu. Mpamya ko ntazatandukana nawe iteka ryose kandi nkweguriye ibyanjye byose mu izina Doleta la sikotala leloseta lome etola wiyavo pila la zoni niwiya na tozifele staso minge. Hallelujah. Tuza. Hallelujah. Tuza. Urayisubiramo. Byiza ko twishima ariko urongera ufate kuri iyo meta usubiremo ayo magambo utuje gufashwa ni mukanya. Mutuze dukomeze dukurikirane mbasabye tuze. Nkwambitse iyi meta nk'ikimenyetso cy'ubumwe n'urukundo rwacu.
Reka nkwibariza akabazo k'amatsiko. Ama G the Black uheruka kunywa Fanta ryari? Fanta orange cyangwa Sprite cyangwa Citro? Funzi nzanira Fanta mwana. Citro ikonje runini ritiko. Igihe merukire kunywa Fanta hashize isegonda rimwe. Mu myaka nk'itanu imbere uyibona he? Mboneke. Welcome to Makini Driving School. This is where we shape minds, okay? We make professional what? Drivers. Okay? Nataka unitolee gari hapa, uilete hapa. Yeah. Nimeifikisha. Nimeifikisha. Haya. Twende Roysambu. Upepe gari venye umepepa hivyo. Nyine ngatwibwiye. Tumya muyeke, kaba tumya byitse umuyiye. Kaba tumye twabatsita. Urumwishwa abasita. Urumunya byinshi? Umuyiye. Umuhiye. Ukabumwishwa? Abasita. Abasita babaki? Babaki? Babaki. Oyo babaki. Oya. Oh my god. Wow. Nyakaze rero utangiye kwera. Abasita abagigi babaho. Oya nabatsita babakwiye ko abakwiye. Abakwiye no yabakwiye. Combination Kamsti. Abasita babakwiye. Babakwiri. Abakwiri. Oya no nyakazora. Aya abasita badukurikiranye hano baze kutubwira niba kajima bakwiye. Abakwiye batubwire niba bagira abakwiye. Nabakwiye. Ngaho gakuva mbayeho nibwo numvishije ibyo bintu. Aywe. Congrats. Abakwiye nuko byateta zikuvuka neza yuko nababaho. Abakwiye. Nuko cyangwa ngenza abafirira. Abagwera. None. No wari kuvuga abagwera. Mtu wa kwanza kabisa kukufa kwa hii dunia alikuwa anaitwa nani? Kwa hii dunia? Si kukua.